got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole glass, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Soleha dari kelas 11 PTKJ nomor absen 18. Saya Nanda Faradila Hadiati dari kelas 11 TKJB absen 3. Kami di sini akan membacakan buritan yang berjudul Kelasku yang ditulis oleh Aprilia Trimawati. Kelasku, kelas kamu resik lan api. Kelas kamu muridé akeh. Kabeh muridé guyu buku. Murid kang senengane sinau. Kelasku, bocah ayu-ayu, sing lanang yo bagus-bagus. Watake beda-beda saben bocah, nanging saben dina diwulang rame banget. Nganti gawe gurune duka. Kelasku, ing tembok-tembok kelas akeh tempelan kertas hasilku sinau. Akeh tulisan-tulisan sing inspirasi aku. Ngalep kelas mesti resik. Ora ana sampah secuwil wae. Mula jero kelas hawane seger. Aku seneng manggon ning kelasku. Sekian buritan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 whole glass, I'm